Hei hi Akashvani Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu civil ruata. Governor Dr. Haribabu Kambam Patia Chuan, Bengong Tani World Day of the Deaf Bualin Nimin Khan, Bengdar Zathumsom ni Asem Chuak. Prevention of Corruption Act Nuaya Sumti Chingpen Chungchanga Thiam Lau Chantir, CIDC CEM Hui, Pukali Kumar Tongjagia Shremna Turchu, Voin Hian Puan Aniyang. Prime Minister Narendra Modi Chuan, Voin Hian Sorkar Namutharten Hena, An Namuna Lekha Singa Chuang, Biak Muthena Kaltangin Asem Chuak Don. Hangzhou China Anga Asian Games Khilmeka Nimin Khan, India Major Cricket Team Chuan Gold Medal Anla. Governor Dr. Haribabu Kambam Patian, Bengong Teni World Day of the Deaf Bualin, Bengdar Zathumsom ni Asem Chuak. Nimin Khan Ras Bhavan Darbar Hola, Khovel Puma Bengong Te Puala Nibik, World Day of the Deaf ni Man Aniya. He hunai hian Health Minister Dr. Arlal Thangliana po atelani. Governor Chuan Bengdar Mo Zirlai Thanchua Zathumsom ni Manturin, Bengdar Chachi Pakhat Cheng Sing ni Chuangman, Available Khoma Cheng Vaibel Cherukle Noi Somliman, Coal India Limited Nuaya Corporate Social Responsibility CSR Changa Anpek, Din Dayal Shravana Foundation, DDSF Andhra Pradeshin Alak Sakchu Asem Chuakani. Governor Dr. Haribabu Kambam Pati Chuan He Malakna Lauchuadan Soin, Andhra Pradesh Bengdar Thona Sem Ani Tiarhiat Vele, Mizoram Sem Ani Vethainan Thei Top Achuangala, Mizoram Sarkar Lama Health Department Hotu Te Asoi Puinuin, Khovel Pum Huapam Ni Poimo Tak, World Day of the Deaf Pualin Sem Thei Alonita Ti Asoya, Heni Pual Hian Benglama Harsana Tok Techu Kuale Tuiten, Antheyanga Antran Puyangayani Ti Asoi Bok. Governor Chuan Ministry of Social Justice and Empowerment Noya, Disabled Person for Purchasing Fitting of Age Appliance Adip Kaltangin Benglama Harsana Neitetan Tran Puina Adon Thei Soya ZMC po Hemikonga Malathei Tura Ruat Zinga Atelnia Arya Thule Hun Reilote ZMC Kaltlanga He Malagna Hi Kalpui Ani Tur Thua Soibok Ani. Health Minister Dr. Arl Thangliana Chuan Governor Chanhem Ngai Nazara Thil Tangkai Takti Alonita Chulom Ati Thua Soya Bengdar Sem Chuatak Te Ron La Chuak Tu Din Dayal Shravana Foundation DDSF Chunga Lom Thusoin Tuna An Malagna Top Mailova Mizoram in Amamo Anga Malagna Huang Zauzel Turin Asom Hal Bok Ani. Dr. Arl Thangliana Chuan He Hunai Hian Health Department Malagna Loting Tam Tak Zinga Langsar Zual India Ramanau Piang Sang Khazela Changa Chuta Dam Khochuak Tamna Ber State Mizoram Ani Thubaka Niti Ayak Te Na Atanga State Te Zinga Health Sectora Ti Thabernina Mizoram Ina Hauthu Po Asoi Ani. Tourism Department Le Mizoram State Sport Council Bultumin Lungleya Mithanhem Ngai Te Chuan Kumin October ni Sompathum Le Sompali Khian District Park Tlongnar Zoboka Tlong Face Buat Sain Tumti Lunglei Press Club Tuthar Lakhom Tute Anshil Organizing Committee Chairman Pudoni Larwat Sanga Additional DC ni Bokchuan Tlong Face Buat Sai Tur Hian Mithanhem Ngai Te Anin Tel Khom Ti Soin Lunglei Thalaiten Inti Hlimna An Nei Vele Antana Hunrem Chang Siam Sak Tul Tina Avanga Buat Sai Anni Ti Soin Mizoram Hua Poza Pui Omlo Buat Sai Antum Ti Asoyani. He Face Buat Sai Chan Hi Mipuiten Tlong Lui Poimo Na An Hriat Na Atante Tui Nale Ramgo Poimo Zia An Lo Hriat Le Zual Nante Mizo Nun Phung Choi Sanga Mizo Zia Rang Chi Rang Rang Po Chuaka Chalate Masona Tur Ngai Tu Anante Buat Sai Tum Anni Thu Ansoi. He Face A Hian Mizo In Fiam Na Lamte Cultural Item Le Namlam In Shui Pole Designer Te Po Chua Tura Ramp So Buat Saya Model Po Chua Te Bid Contest Buat Sai Tele Mizo Entrepreneurs Te Kut Chuak Po Chua Te Atelang. He Face Hian Tumber Chu Tlong Lui Lutna Polan Ania Tun Tum Hi A Aite Chin Nani Ma Se Hun Local Zel Tura Sorkar Program A Tlong Face Hi Tel Venge An Beiseiti An Soyani. Kumina in Thanpuilo Om Tour in Buat Saida Chikhatatan Election Commission of India ECI Huai Hotin Nimin Khan Administrative Training Institute Binikoa Mizoram Police Officer Mi Somthum Pangaten Hena Training Pek Ani. Police Officer Te Pula Training Hi Mizoram State Election Commission CEO Pu Mandu Vias Chuan Hongin
IAS officer pani West Bengal State Election Commission CEO Dr. Aris Aftable, Tamil Nadu State Election Commission CEO Sri Satyabra Sahuten in Thanpuyatana Police kai noi thilpoi mo sang anzir tirani. Training hi Pu Henry C. Lalron Kima, Mizoram State Election Commission, Deputy CEO Win Akai Hruaya, he training atal SP, Additional SP, DSP Inspector SI le ASI Rualchu, Mizoram Puma Police Tajir Tirle Chong Tu, Master Trainer Tour, Anni Ngal Don Ani. Prevention of Corruption Act Special Judge Dr. H.T. Silarin Chanachuan, Chakma Autonomous District Council Chunga Masona Tur Sumti Chingpen Thubuaya, CADC Chief Executive Member Lui, Pukali Kumar Tongchagia Chu Thiamlo Achantir, Ko Tuchwena Tarlandanin, Kumsang ni Pakua Tranga Kumsang ni Som Pathum Chunga, Nanlapsaibul Central Pool of Resources Fund Nuaya, Longpui Gadle, Kur Dulia in Kar Kongpui Siam na Atana Poisadon, Cheng Noi Sang Khaza Som ni Pakua le Singriat Sanga Trangin, CM Lui Pukali Kumar Tongchagia Hian, Cheng Noi Za Som Sari Pakua Sang Thum le, Zasari Som Sari Pathum Akhoi Chingpen Niatar Lan Ani. Thurhetu Rang Thu Soile, Anti-Corruption Bureau Lamin A, Antilman Rang Te Bu Kual Ani Nua, Court Chuan CM Lui Hi, IPC Section 409 Nale, Section 13 na Prevention of Corruption Act 1988 mga Thiam Lau Chantirin, Lemle na Poi Saman Chua, Cheng Nuai Za Som Ni Parukchu Surkar Sumbo Madale Turin Ashiatira, Kali Kumar Tongchagia Shem na Tur Hi Voin Hian Puan Ani Donani. Kolosip DC Office Conference Hall, Kolosip District Level Task Force on Rui Hlo Do Chu, and Chairman Kolosip Borsap Pujon LT Sanga Hovin Nimin Khan and Chukhom. Chukhom Kai Hui Tu Borsap Chuan. Mizoram in Thanpui Amachondona Vangle Kolosip District Chu, Ramri Naya Ani Avangin, Rui Hlo Do Konga NGO, Police le Excise Ten Thei Top Chuachungin, Nasazo Kachanan Laka Ngayatia, Chukhom Atel Techuan. School le ko centralizing a Rui Hlo Chadlauzia in Zirtirna Warzo Kalpuini se, Kolosip District Chunga, Kholian Zola Changin District Level Master Trainer Ruat Anrela, Hen Malang na hi Borsap Chuan State Sorkara, Thatin Report Pek Ani Turtu, Asoyani. Akashvani Aizawl Regional News Unit Chuan, District Thar, Saitual Nathiele Khozol Baka, Aizawl District Tan Part-Time Correspondent Aladona, Dil Dutan Tunkar Zirtopni, Nisom ni Pokotheng Dil na Hun Hon Ania, Dil na form hi newsonair.gov.ina emo Twittera, AIRNES Desk Aizawl Facebooka, All India Radio News Aizawl te mu thei ania, Akashvani Station Tuikhuatlang Aizawl pozo fiat thei ani. Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani. Prime Minister Narendra Modi achuan voin thole ni hian sarkar namuthar te hena an namu na lekha singa sang khatvel biak mu theina kaltangin asem chuak dona. Prime Minister chuan namuthar te hena thu asoyang Heros Garmela hi ramchu mun somli paruka buat sai ani dona. India rambung sang atanga namuthar te hian Department of Ports, Atomic Energy, Revenue, Higher Education, Ministry of Defence le adanga te an na chu an zom donani. Ros Garmela hi Prime Minister in Sarkar na siam na tura angai poimo berti hlo tlin na tura malakna ania. Hun local zel tura po na siam na turle thalai te tana omzeneya kongko muna turbaka ram masona antel ve theina tura ruwa man ani. India United States Embassy chuan tuni puilai hi India zirlai ten hena visa an la pek chua tamper tumani thu an soi. Thathum kalta chung khan India US Embassy chuan zirlai sing ko chuang hena US a omphalna visa an pe chuaka khovel huwa pa zirlai visa an pek chua pali zela pakhat deuh tho chu India pek chua ani. Tunhai khan India US Ambassador Eric Garcetti chuan khwalzin visa masaber pek chua tura interview hun nga chung chu aza ve ti toyani thosoya kumsani somni pathum chung hian visa makta duai khattal pek chua tum ani thu asoyani. Hangzhou China nga Asian Games khelmeka nimin khan India mecha cricket team chuan gold medal anla a. Hei India team in Asian Games a gold medal anlak masaber ani. India mecha team
apola in thuam te hian mecha cricket final match a nimin khan Sri Lanka chu an tuma ne na an changta ni heti hian Hangzhou nga Asian Games khel meka India medal lak chu som pakhata pung chhota a India chuan gold pahnih silver pathum le bronze paruk alato ani Prime Minister Narendra Modi le Union Sport Minister Anurag Thakur te chuan India mecha cricket team te chu an lom pui thu an soyani Chanchinthar puan ti top main Chanchintlang pui Governor Dr. Haribabu Kambam patia chuan bengong tani World Day of the Deaf pualin nimin khan bengdar zathum som ni asem chuak Prevention of Corruption Act noya sumti chingpen chungchanga thiam lo chantir CADC CM hlui Pukali Kumar tongchagia hremna tur chu voin hian puan ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian sarkar hnamu thar te hena an hnamu na lekha singa chuang biak mu theina kal tlangin asem chuak don Hangzhou China nga Asian Games khelmeka nimin khan India mecha cricket team chuan gold medal anla chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani